نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحیم. و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بیگمان از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.